Marwang lutar kana tanera am lopa asin hasale gela madir lutar lukalo marwang lutar lottalo megoran paeng be bottaron lugor lopang kolokin fur modum lok gamsuk dolu lok panoi pegu ke sizon turjon ajon kula pegu be kitni ston pe ila kitni pattor pe ila be Dibrugar kinam kasuko okumlo kasula dudogam bik ede kitni patordem kitni stondem kala kapu sulamala supak Lockinfur kinam kasuko okumlo be kasula dungom be aipe kapu sulamala bik mahmurko puram kokki bik mahmurko donaudem pitpak sugela supak mahmurko kakumala kane tanne regam takam lok Apengam kedum suteka amna beke kabisunam ko kapadung doki beke sargom number dok bank account number ngulu soalik bi kaze takam regama udikko pagdoji bum apenga kedum sumolo beke aw omang neng kokangam ai kangkano pe turli turkam pe turbolai pemna lubidung sedoi semkin motongul ke marwang lutalo kagom tigone non desor pemewi Poisang kamala Dibrugar ko pong mane alitang ngokka kinam kasunam na kama. Oko kinaman nokkade? Ngokka patora. Oko pator mane ki kinni pator hoy no? Kinni pator hoy. Supag no Dibrugar tele ola sam medical college tom no malitang ne. Alitang ngom. Nokkupang mamur ko ngasolla jeneba. Glama lang o supak sempay lalo. Nompomulo nguluk raijalok mamur kongko hay ko bisay du bonne. Ngodam pa na madu bonne rajalo. Soal ko dumay rin hin ko to bong kamo among ek pura dumay rin hin ko paktulong sa ko sin kolug doluk panam kam abong dan pilmisin raje umas lok pungkelok habar bani bidung supaya na ko du bonan mola mala papo jang kamalan pe bemaral du kanam ko jang kamalan pe ko kanu lu raje long mul po jang ko kodu mare na tuna bidung dira sekolah ro ko ko sa sin sampilung bikolong gola se ko se ke bosor ki dagbo arai bosor ko lamte kinage kinna kin mang no gakuda kinni patori nam rigi kabo supak kai ema dumang ko pai du bong bu jeneba Lockinfur lo partum sikcha mi ge Dibrugar to kabon nei Dibrugar to balukta supak empe poisang kamal duna poisang kamal mamur kong kamal gulama dun lama dung 5 lakh ko luda supak kolong pa ano pa na ko sin kamal